Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, wa nahussu fi dzikri ajunanipun semulja Kiai Haji Saifuddin Sam, Khadimul Ma'had Miftahul Hidayah, Sumberna Kaduka Timur Larangan Pamekasan Siabdina Amul Ja'aki Tor Nakdimaki. Selepon semulja Bapak Kepala Desa Lancar sareng seteja para perangkat desa saya sempat terundang. Saya juga beten kula muljaki hadirin sanak famili bala tetangga tor seteja para undangan saya juga beten kula muljaki. Sobung kalema selangkung parjuga kerana kesempatan malam hari mangken Kak Dinto kecuali telafut alhamdulillahirabbil alamin minangka tanda puji syukur dan kaulan sareng ajunan seteja atas seteja limpahan nikmat barokah sareng inayah epon Allah Subhanahu wa taala kong langkong nikmat sehat tor sempat seampun etepaaki dak beten kaula ajunan seteja sehingga malam are mangken Kak Dinto dan kaula serang ajunan seteja bisa hadir memenuhi undangan Sohibul Hajah Sohibul Bait taretan Bahrudi sekeluarga sekadima maksud tortojuaipon marabu para ajunan seteja teronyoona bantuan doa barokah dalam rangka tasyakuran tor mulang areh dari potreh ketiga epon dari teretan Bahrudi seampun kaparingan nyama Areta Rizkiana Ramadhani mentermukeh kalaban bantuan doa barokah dari para ajunan seteja utamaipun dari para masyayikh, para kiai, para asatid nak-anak se ampun kenging Pak Polari Kak Dinto dadiakin anak-anak se solehah se abek teh de orang tua dua epon agunah de bangsa negara kong langkong agunah de agama epon. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam ngireng senantiasa tetap kita haturkan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena syafaatul utmah beliau dan kalau serang ajunan seteja terangkis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah minadz zulumati ila nur minasyirki ila tauhid. Saya ampun sami-sami kita rasakan akati kesempatan malam hari mangken Kak Dinto. Hadirin para rabu sebutan kala muljaki pemundut acara dalam rangka tasyakuran walimatul akikoh Nanda Areta Rizkiana Ramadhani. Sepertama badi ikabiti kelaban pamosan Umul Quran Suratul Fatihah. Saya dalam hal Kak Dinto
nyon kaikhlasannya pon kangkui nyepoe de seran semulja Kiai Nailuddin. Lanjutaki kelaben acara sekaping 2 ingki Kak Dintoh mauidoh hasanah se dalam hal Kak Dintoh bedi edo buaki sareng serana semulja Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Syam Khadimul Ma'had Miftahul Hidayah Sompurnaka Duko Timur Larangan Pamekasan. Acara sekaping teluk Kak Dinto pamausan solawat bilqiyam saya dalam hal Kak Dinto bedi dibawakan sareng Jamiah Hadroh Al-Banjari Barokatul Usman Serabu Epon dari Duko Timur Larangan Pamekasan. Setelah rangkaian acara Kak Dinto pada Rabu beri sampurnaki kelaben pamosan barokah doa nyon kaikhlasanipun kanggo nyepuh dek seran semulja Kiai Afandi. Kak Dinto stage acara se bedi berlangsung dek stage para masyai para kiai seampun kebubuhan acara bitertib acara Kak Dinto berlangsung. Dari badan kaulah selaku pandu acara korang tor langkongah nyon sepora hadanallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.